Abana b'omukura aine emyaka 14 omutahi ni 12 kandi tubashangira omu tawuni ya Kyenjojo barikurundana obucupa. Omukuru nikwe kutumanyisa ngu nyina bakabareta kubiiha omu district ya Ntungamo kubahikira omu Fort Portal yabagira ngu baze kushesha kuba bagiire kugaruka bashanga emigugu yabo yonka na sente shiringi 50,000. Kutumubuliza ekinyina bo yabihiire owabo batumanyisa ngu ishe bo kuyamazire kufa b'oruganda babo baba bingananye nabo n'ekibanja bakitunda. Bwanyuma ya nyina bo kuba nago mu Fort Portal aba bakahurira ba taxi nibeteza kuza Kyenjojo batyo batemba kandi ubwo hata abantu barundana obucupa hamwe n'ebyoma ebikuru okugira ngo batunge ekyokurya kandi abantu barara ha street. Abana abantu bagira ngu ishe batakafire bakaba nibashomera Katengo mu district ya Ntungamo omwe akaba ari omu kyaka 3 kandi ondiijo ekyaka 2. Etawuni ya Kyenjojo erimu abaana bingi batari kushoma kandi okukira abantu bakora obutembeyi bw'amahuri, enshwa, amandazi hamwe n'ebindi. Emyanya nka Kabongo, Ekikorombiya hamwe na Kinyara nizo zikizeyo abaana batari kushoma. Amakuru aga gashakwa Daniel Bingana.